kwathiwa akahambe ayohlala etendeni ayolinda khona. Mhlawumbe singathi nje into eyenzeka ukuthi mhlawumbe isikhathi wafika ngaso imoto yakhe ayikwazanga ukuthi ingene ngaphakathi la, wahamba wopaka esikoleni la kade kupakwa khona vele. Kodwa-ke ezinye zakwazi ukuthi zingene ngaphakathi. Fika behlale kuma-parking, umuntu bese yaphuma uma ngabe sekuyisikhathi sakhe. Ngixolisa ukuthi kwenzeka ngaleyo ndlela kwethu. Vele into engeke sakwazi ukuyilinda futhi ngeke sakwazi ukuyibuyela emuva ukuthi kwakuphatha kabi ukuthi umile ethunzini uzizwe ngathi awamukelekile. Kodwa iqiniso lithi ukuba wawungamukelekile kulowa mcimbi ngangeke ngize ngivume uma ngabe uthi ucela ukuza. Ukuvuma kwami ukuthi uze laphaya ingoba kwakungithokozisa. Akhona namanye amaqembu nabanye abaculi engeke ngisababiza ngegamagama Jumbo ababecelile befisa ukuthi nabo ngibanikezele ukuthi bengekho kwi-line up, but abakwazanga ukuthi bangene phethu ngenxa yesikhathi. Kodwa for sure wena sazama ngayo yonke indlela ukuthi kwenzeke for wena, because even unavigator ngomfaka ngoba usuzwalibiza igama lakhe ngasengimtsheleni nokumtshela naye omunye abantu ababengekho kwi-line up owacela naye njengaye ukuthi phethu ngoba vele mina ngi-around ngizofika ngizokusupporta ngathi sure mfethu ayikho inkinga. Ngase ngiyamtshela ukuthi navigate indlela esekuyiyona angiboni usazokwazi ukudlala phethu. Yazi wakwamukela ngenhliziyo emhlophe wathi kulungile ngiya-understanda, kanti ngenhlanhla yakhe kuzokwenzeka-ke amagidangoma amakhuzane abe late. Sathola leyo gap-ke naye sampintshisa-ke naye wafike wadlala-ke kwaba right, wabonga kwa-right. So engifuna ukusho nje kubona konke Jumbo ngengisachaza izinto ey'ningi mfethu ukuthi ingilimazile lento yokuthi empilweni yami angikaze nangelilodwa ilanga kuthiwa mina ngiyatrenda ku-Facebook sengi-involve ey'ntweni zamadrama eziney'nhlamba nani kuyathukana kuyaqala nqa. Bengingayitshela ukuthi ngelinye ilanga ngithi ngiqala ukutrenda ngitrende ngokuthi manje kuthiwa mina sengixabene noJumbo. Angikaze ngifise ukuthi uma ngithenda ngezinto ezibheda kanje ngoba kahle kahle lento nje into ebhedayo le ayikho right. Umbhedo ngempela sisuxabana noJumbo. Umbhedo. Okay. So engakusho nje mfethu ukuthi no mina vele angikaze ngifake enhlizweni yami ukuthi mhlambe ngiyisitha sakho, angisoze futhi ngaba yisitha sakho futhi akekho umuntu engathi uyisitha kumina. Kuyibona-ke nje phela ukuthi kuney'fundo engiyifundile kule nto eyenzakalile uJumbo ukuthi ezinye izinto uboyiqaphela kwesinye isikhathi uyayenza into ngenhliziyo nangothando kanti izobuya izokulimaza, uyabona. Okunye okwenzakalayo going forward after lo live video impela angisezi lokho ngiphawula ngalesi sigameko. Ayikho into engisazoyisho noma bezingenzeka izigameko zokuthi kube khona mhlawumbe abaqhubekayo abayibhebhezelayo lento, kuqhubeke futhi kube khona nokubhinqana kuba khona. Angeke ngize ngisaphawula, angeke ngize ngisasolutho. Njengoba ngishilo-ke futhi ukuthi ngiyathemba ukuthi ukuxolisa kwakho ukuxolisa ngoba ungenzeli amehlo abantu. Uxolisa ngoba mhlawumbe usibona ngempela isidingo futhi ulibona iphutha elenzeke ukuthi fanele lilungiswe. So yazi ukuthi ilokho nje engifuna ukubuza. Ngicela ixolisa ukukumisa. Uyazi ukuthi kuleya part leya esikhalazo sami engisibeka kuwena abantu abaningi babhala la bathi abakuzwanga ukuthi izwi lakho after sengisikhombisa isikhalazo ukuthi ikhona okwangilimaza bafisa ukuzwa igama olishoyo kuleso statement leso uma ngabe ngikubekela ba uthini, because usuwamixa no navigate kwagcina manje isesindo semessage yakho sithi ukwehla ngokwehla ukuthi impendulo yakho abasakwazi ukuyihlukanisa kahle egcine ebheke ngakuJumbo kuleso senzo sakho. Ngicela ngiphindele ukuthi ngithi mina ngesikhathi ngiveze isenzo sa ilento into engilimazayo ngiveze ukuthi ngilimaze ngenda ukuthi hlala ibakhona nje la ungayi kude. So nje uma ungayi kude ngase ngiveza ukuthi njengomuntu osaziwayo ngifile angathi angamukelekile. So uma ngifile angathi angamukelekile kwangathi awukhathali nanokuthi la ungibeke khona wena awunandaba. Kuvele kanjalo kubalandi kubafethu labe ngime nabo basho njalo ukuthi awubanganandaba, uvele wangishiya nje eminyameni kwawukuthi nje ngingayi kude uzongithinta na ngempilo ngabe ngihanga kude ukungithintini. So kodwa manje leli kude liseduze yile liseduze nabantu ikude yile lebongenza ukuthi ungangitholi kulona, kodwa futhi iduze lami leli elila esixukwini njengosaziwayo. So abanye abantu bangabona ngathi awukunaki lokho. Ngiyafisa ukuthi ube negama nakuleyo nto leyo njengoba ngiyivezile ukuze
i-call yami ingabuqhathi nabantu kuba ukuthi njengoba silungisa siyalungisa akekho umuntu offendeka ngilesi sikhuluma because bafisa ukwazi ubheka le statement sami esikubeka lelo phutha njengoba bengixolisa kulona ukuthi nako sengena ku social media I'm so sorry sisi uthini eyakho impendulo lapho kuze bayazi ukuthi hayi noma semvezela uJumbo wathena usisi Jumbo akazi noma ngizwa kahle kodwa ngizophendula mhlawumbe nge-understanding ngingaphindela futhi nginesikhathi sokubuzela sokuphindela sisi no ungaphindi weJumbo engingakusho nje mina ukuthi uma uthi abafowethu ohamba nabo babuke ngazi ukuthi mhlawumbe awamukelike noma uphathekile ngendlela ekuyiyona nami ngabuka kanjalo nawe wabuka kanjalo akwamngenjalo elami lithi bangenjalo ungizwabe sengichazile ukuthi ukuba wawungamukelekanga ngangeke ngize ngivume ukuthi ufike lapha ukuvuma kwami ukuthi mfowethu ngikuthembise ukuthi fika ngizosenza isikhathi sokuthi ungene stage kwakhombisa kona ukuthi wamukelekile Jumbo ukuthi le yokuthi awamukelekanga mhlawumbe itshaleka kanjani phela ngumuntu nami mfethu ngeke ngize ngicontrol indlela umuntu aqabanga ngayo nangendlela umuntu azizwa ngayo angeke ngize ngikulawule lokho ukuthi mhlawumbe indlela owabona ngayo noma waqabanga ngayo elami lithi ukufika kwakho lapha yangivumile ukuthi ufike kusho ukuthi wawamukelekile ungawuthatha umbono wami angakubonisa hayi ngaya ngokuthi uphini lo mbono ngicela ukukubonisa le kuzomela uwenze njengoba ngenza nje njengoba khona abantu abanje babafowethu babalandeli nethi bona baphi ukubhala ku Facebook mhlamba abanye abalandeli bethu bayakwazi ukubhala izinto leyanto ngoba mina ngayibona nalabo baseduze kwami bayibona leyanto ufisa uyixolisele yezwa noma ungaxolisanga kumina mhlambe kumina kungawu ukuthi mhlambe kubonakala ngathi uburongo kanti awukho wrong ngicela ukuthi uyilokho njalo ukukhombise ukuthi kwakuyi artist leliya because manje uma lo mbuzo ngikubuza wona uzongiveza ngathi awunandaba uma impendulo yakho ivela ngalendlela oyiveza ngayo so bengicela ukuthi molithola ithuba noma kungakuyona le call angazi nanokuthi mhlawumbe ukuxolisa kuJumbo kungakulimaza yini wena kodwa uma ubona ukuthi mhlambe lokho engikukhalazelayo kuyisidingo noma mhlawumbe abantu bebekubonisa abake beyakubonisa ngoba nami ngana bangibonisayo leyanto uboyi ungayenzi akanye ungayiphindi kumina abakwenzekile sahlangana kimi ungayiphindi leyanto because iveza sengathi umuntu akamukelekile noma sengithi mhlawumbe ngikunikeza ithuba lokuthi mhlambe ngibona ukuthi hayi mhlawumbe uzathaya ngiyabona ukuthi engqondweni yakho akafika ukuthi kunomthwarelo mhlawumbe ongami sokudlulisa kodwa ngiyacela ukuthi umthwarelo wani Jumbo umthwarelo ukuthi umethunzini okay ngikuphi umthwarelo ukuthi umethunzini ngiyaxolisa umthwarelo efana ngugubhe mfethu lo manje ngiyaxolisa mama angithi wena udlala ngami mfethu ayinde ngiphinde ngixolisa nokudlala ngawe mama bengisho nje lokho ukuthi ngiveza into efike ebantwini einhlizweni zabo ukuthi ayi nako ezehlisa uJumbo nako enyuka lomunye ngale angifuni kuvele kanjalo so ngicela nje uxolo kakhulu ke sisami ngiyacela uxolo lami lithole indawo enhlizweni yakho hayi mina nginankinga zabe ngivele ngasho nje mfethu ukuthi bengivele nje ngi-right bengangcoliseki ey'nkundleni zokuxhumana nokuthi ungangiqhathi nabantu into ke ebeseyenzekile vele kodwa ke ngoba uthi uyasho ukuthi mhlawumbe emva kwalo live izophela leyo nto yokuthi manje kube khona umuntu othuka omunye no okay uxolo lami liyayithola indawo kwena kade kakuxolela mina Jumbo okay ulungile ngicabanga ukuthi njengoba izolo khona i-comment engingayibhala izolo ngathi mina yazi kwesinye isikhathi ngifila ngazi ukuthi khona umuntu orana u-social media waJumbo ku-Facebook waJumbo ngoba esizweni yami khona into engitshela ukuthi akusiyena uJumbo lo obhala lento okhombisa ukuthi benginayo lento yokuthi
ngokwazi kwami mangihlangana nawe indawo esuke sihlangana kuzona since seku-industry yodwa izinto obuzibhanda ku-social media bezingafani nawe Jumbo obengenza kube nzima nokuthi ngize ngiyinwe ukuthi eyibo uJumbo wafethu waze wagiya ngami ku-Facebook so bengivele ngingenayo intukuthelo mina against wena. In fact benginethemba lokuthi mhlawumbe uzothi hayi mhlawumbe khona umuntu orana uFacebook wami nana because zonke izinto obuzibhala lapha kade kuzenza azifani nawe. Okay ufisa okay khona osafisa sikhulume mhlambe ngoba bengenzela ukuthi ngikwazi ukukhulula ngoba ke lenkonzo sengiyenzile nami ngiclean emoyeni manje ngicabanga ukuthi nabantu bami abalandela mina ba right manje. I know hayi but ku right into right kulungile ukuthi ayithele lento. Ngiyabonga kakhulu ngiqhubeka no 6 minutes no 5 minutes. Hayi ngawuthatha noma u3 ungangifuni ukuthi wande kakhulu bese u3 nje bese uyayivala. Cha sengisho izibongo lezi. Oh hayi bengithanda ubuza la live ukuthi usangaqhubeka nilolu 5 minutes. Cha angithi bekushilo vele phela ngekukwenze ngemvume yami wena oshilo wathi ngekuze ukuyeke wathi izinamandla uthandile izibongo zokuthi kuthiwa kujumba namfana kithi umpa indoda ka 5 minutes ukuthi ungaqhubeka no 5 minutes kwethu bekuphinde ungizwe ngithi vu. Bengicela ke mhlambe Jumbo ngaphambi kokuthi nami ungivale ukuthi abantwana abangilandelayo nakade bengilwela kuyona yonke lento le. uJumbo mebhala ngo5 minutes wakhe nimiyeke bafowethu uthe izibongo zakhe uzithandile asikwazi lapha emzimba ukuthi useyinkunzi ka5 minutes so nimiyeke bafowethu wathi ayibhalayo athi faka u5 minutes ningalokho nim-attack yabo as long as nami nginga-attackwa ngasesayidini lami ithi ngekulungise ukuthi zinjani khona uzazisho kahle akayiyona inkunzi ka5 minutes uyinkunzi ekwazi ukwenza izinto ezinkulu ngo5 minutes no 5 minutes so strong as that end. Oh okay yeah hayi izwakele futhi izwakele iqondile uNkulunkulu akusikelele ke sisi sewongeke nathi ukuthi siyoba khona emlandweni ukuthi kasifona ngamhla ukhandeka lezi izibongo zikaJumbo njengomuntu nje siso othanda impumelelo yakho nje siqale ngayo vele ukuzokusupport ngiyojabula mase unomlando. Hayi ke siyabonga futhi. Yebo.